ayafakwa kuthiwe ngama-disability funds, kodwa ke thina sesi-aplya laphana kusa-indicate ukuthi am I a disabled person or what, sengingumuntu nje o-aplayayo. Yikho kwenza isikhathi esiningi kube nzima, okukuthi besicela ukuthi kube le ndlela eyaziwayo ukuthi abantu aba-aplya imali, only disabled people ba-aplya lezo mali. And nxa i-disabled person apply leyo mali engenelisi like abangaboniyo, umuntu omu-aplayelayo a-indicate ukuthi I'm applying for who, angaphonga ukubhala ibizwa thiye kunjalo. Yikho kwenza imali zonezo umama uyabuza kathesi ukuthi ziya ngaphi, zigcina zibuyisela emuva or zigcina zidivetwa zisiya kwenye indawo. Yikho kuluhlupho khonokho. Yikho sicela ukuthi ihulumende isinanzelele khonapho, ikakhulu futhi le mali lezi zabo-social welfare ziyabuzwa kuthiwa i-social welfare ithe aplya yini, siya-aplya. But even wazi ubhale disabled, uzathola umuntu onga-disabled oright olabantu abakho osebenzayo and so forth, uyayithola leyo mali wena awuyithola. It also the corruption somewhere.